Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana na radio televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'umuco wacu TV. Yandi umushakamba Maurice ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama kuri mikoro ya kabiri turi ku itariki ya 27 z'ukwa 11 2024 mu makuru yacu ya nimugoroba. Bwana Sentama uramahoro? Turaho mushakamba namwe Natwe na amahoro. Tugeze rero mu gihe cyo gutangaza amakuru yacu. Reka tubwire abatwumva ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho. Ikibanza ni General Autoproclame Kaneno Constantin yishwe na bene wabo b'Abazarendo. Yego. Turaza kubibona umugabo ngo yararwanye cyane niko bamuvugaga ibigwi ngo ni intwari yabo. Yasimbutse Ndumba, yasimbutse Gashingamutwe, yasimbutse Bweramana, yasimbutse hehe na hehe ntirwamutwaye ngo none bivuga mwe na bene wabo. Turaza kubibona. Ikindi tuzawuganiraho Lubumbashi ni muri Katanga, ni wo murwa mukuru wahoze ari umurwa mukuru wa Katanga. FRDC ihanganye bikomeye na Kiliziya Gatolika. Yego. Ibi turaza kubiganiraho nabyo. Ingingo ya gatatu, abanyekongo miliyoni 25 bugarijwe n'inzara. Murarya mubazigamira? Hariya ngo rurakinga 5 mushakamba. Nukurya tubazigamira dore kubona abandi bavandimwe babafasha byagora. Yego. Noneho turaza gusoreza ku ngingo ivuga uko umugore wa Mobutu. Yego. Mobutu enda bari bamuzi ku mazina ye yose, Mobutu Sese Seko Kukumbwendo wa Zabanga. Akongeraho na Marechal Desire. Umugore we rero witwa ni Mama Bobila Dawa. Witwa Bobila Dawa. Yego. Yasabye Tshisekedi inzu ngo abone gutaha. Namubonye aganyira ministre w'intebe wari wamusuye muri Maroc amubwira ko atese muri Kongo ndajyayo ko nta nzu mpagira, nta kimpagira, ndajyayo kugira. Nabyo turaza kubiganiraho. Yego. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri izi ngingo mushakamba, wari kare sasu rwaba rushobora kuba rwavuze muri rurakabagaritse ngogo. Nahagana yaho ngaho ahitwa Bulenga, ni Bulenga. Hari abamenyere kuhita Bulenga, yego. Bulenga rero mushakamba, urabona ahantu nakubwiye iriya migezi ijya guhurira hepfo aho bita ku kivumu cya Rwabugiri. Yego. Bulenga ni muri ako gace. Aho rero urumva ni muri Pinga n'ubundi ni mu nkengero, ni iruhande gake. Urumva ko barimo bamanuka begira hepfo. Yego. Hariya rero niho uvuga uti umuriro watse byifashe bite ko ngo bishobora kuba bitoroshye. Nibyo ntibyoroshye. Sasu ryavugije ubuhuha, umu FRDC, umurundi n'umuwazarendo, abanyanga barahakubitirwa bikomeye cyane. Bwana Sentama, amakuru aremeza neza ko imirwano yakomereye FRDC kugeza ubwo bamwe babonye batabivamo barirukanka. Rero n'amakuru y'abapfuye ni benshi cyane, nubwo watanze amakuru yavuze ati bitewe n'inkomere zagiye zigwa mu migezi, nkuko wavuze ati hahurira imigezi ibiri, bitewe n'abatorongeye mu mashyamba bakomeretse, abapfuye turi gutangaza n'abagateganyo hazapfa benshi, bamwe nitunamenye tuzajya wenda n'abantu ntibazajya bumva n'iminuko kubera iyo bagiye naho baguye. Amakuru rero aremeza ko intambara rikomeye cyane cyane pe, ariho M23 ikeneye aka gace kugira ngo ikubite yirukansa umwanzi, mwambure murenze imigezi, imwambutse imigezi, cyane ko Bwana Sentama bambwiye ko imigezi hariya abari minini kurusha Nyabarongo. Ni imigezi minini hariya hahurira Rushoga, niyo bita Oso hariya. Yaturutse ruguru cyane yitwa Rushoga. Ariko hariya bakayita Oso. Noneho n'umugezi wa Mweso naho urabona ko utoroshye. Hariya naho bawita ni Mweso n'ubundi. Yego. Noneho bigahurira ku kivumu hepfo hariya kuri kiriya kivumu cya Rwabugiri.
ni mu gace kitwa Burenga nyine kuriya twabivugaga. yego. Aka gace rero haguye benshi ndetse hafatwa n'intwaro. Mu bamaze kubarwa haguye na ba FDLR 24, ba FARDC 34, ndetse n'abasirikare ba Neva aba CNDD-FDD 19. Abo kwa Guido Shimirayi 16, aba ni abanyanga bo muri ya mayimayi ya Shimirayi. Bwana benshi ni hariya ni naho bavuka Mushakamba. Yego, benshi bavuka muri turiya duce twegereye hariya. Abo kwa Guido ariko. Yego. Kuko na Guido ubwe ndamuzi. Ndamuzi wabo ni hariya hafi hariya. Hajya ngo isi yacuruzaga kanyanga. Cyari umuntu yacuruzaga amamesa. Amamesa. Yego. Ariko na kanyanga iyo yashakaga hari iwabo niho yiburaga. Yego. Hariya rero usibye abapfuye hari ibikoresho bya gisirikare byafashwe ndetse hari n'abafashwe matekwa. Mu bikoresho byafashwe duhereye ku bikoresho hari machine gun 6 zafashwe, RPG 7 zafashwe n'izindi za KT47 imbunda zoroheje nyinshi n'amasasu menshi. Ni imirwano ngo yari ikomeye kuko nkuko twabivuze yamaze nibura amasaha 3 isasu ridaceceka bahanahana. Ni imirwano yatangatanze M23 yatangatanze igota umwanzi warugiye kuyimanukaho. Ni FARDC na coalition yayo bashatse kubikira M23 basangira imaso irabakubita. Ariko umugambi nyine abari baje gukubita byarangiye aribo bakubiswe. Bwana Sentama rero amakuru akemeza ko mu bafashwe matekwa harimo aba FDLR 4, aba FARDC 12, abo kwa Guido Shimirayi 23 babanyanga urumva babonye bikaze bimanikira amaboko, ndetse bikemeza ko harimo n'aba CNDD-FDD zangabo za Neva babasoda ba Neva 4 barimo abasuzofisiye 2 Bwana Sentama. Yego. Abangaba bafashwa benshi naba babonye byanze bati si tugiye gupfira ahangaha reka tumanika amaboko n'ubundi niyo dupfuye imiryango yacu ntihembwa cyangwa nta kihabwa. Bwana Mushakamba narakubwiye umurundi wageze ipinga ajya kurwana. Yego. Uriya yararindagiye. Bagiye batwumva ni mu mashyamba. Yego. Ni mu mashyamba y'inzitane Mushakamba na ahantu waguha n'igare akakubwira ati ryijyanire ndi guherera ubuntu wabona uri nyuze. Niba rero umuntu ukora urugendo rungana kuri akajya kurwana ahantu nk'ariya byongeyeho akanatsindwa. Yego. Nko kunyagwa kabiri. Birumvikana no kunyagwa zigahera pe. Nizere ko baba twumva bajye bamenya ibyaho. Aya makuru rero dukomeje kuri bano Barundi. Hari amakuru aturuka mu Barundi yemeza ko Abarundi bakomeje gupfakazwa, abandi bakomeje guhekurwa ku buryo bukomeye cyane. Amakuru akemeza ko abapfakazi bamaze kuba b'Abarundikazi bamaze kwicirwa abagabo bapfira mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari 3608. Ko numva ari komine yose Mushakamba. Ni komine yose rwose kandi aba bantu bose bafite agahinda barababaye. Yego. Kubera ko abagabo babo ntabwo bapfuye bazize ubutumwa bw'amahoro, ntibapfuye bazize kurwanira igihugu, bapfuye bazira inda ya Neva. Yego. Sabo gusa kandi kuko hari n'ababyeyi bapfushije abana babo bakagwa ku rugamba. Ubwo abana mvuga ni ingaragu, ni abasore b'abasiribateri baguye ku rugamba muri Kongo. Abo bo baruta b'abapfakazi kuko ni 4432. Yego. Bwana Sentama urumva ko igihugu kiri mu muborogo ku buryo bukomeye cyane. Ariko ngira ngo Neva kiriya gihugu azasigara gituye wenyine. Byanga bikunda niko bizagira. Umugore we n'abana be akomeje guhekura igihugu. Biteye ubwoba. Ngira ngo aya niyo makuru y'urugamba nari mfite.
yego ndabona nta yandi ubwo nibishoboka turi bujye ku zindi ngingo tujye kureba amarira ya Wazalendo. Wazalendo rero bararira ayo kwarika witwa General Autoproclamé Kaneno Constantin yishwe, yego, yicirwa i Goma kumwe bajya bagenda bakica abandi baturage ukuntu nawe yagize atya yumva isasu ry'uruganda rwamukoreye mugezeho ahita yigendera, asezera ku buzima yasezeye no ku biryo ntabwo ari ku buzima byagendeye ngira ngo wabikurikiranye mushaka. Nibyo bwana Sentama, nahoze mbona amarira y'aba Wazalendo by'umwihariko nk'uko wari watangiye ubivuga uti baravuga bati yari intwari ikomeye cyane, bamuvuga nk'uko mbibona imbere yanjye, wowe uraza kudukinira ijwi kugira ngo abantu bumve ko ibyo tuwutangaza atari ibyacu. Aremeza ko yapfiriye Indosho, uyu mu Wazalendo wo muri muvoma ya UP 63, yapfiriye kuri linye, yarwanye za Bweramana, arwana Bitonga, arwana Minova, arwana Shasha, arwana Sake, aho hose isasu rya M23 rimusiga amahoro, ariko yakubitiwe Ndosho arashwe na mwene wabo. Amarira nabonye ari menshi muri aba Wazalendo, baragira batiki. Reka dushyireho ijwi mushakamba. Yego, nihanganira ndifungure. Reka ndifungure. Aragira ati yasimbutse Ndumba. Nguvuga imirwano yaho yaharwaye nta masasu yigeze amwica. Ni biriya wari uvuze, yasimbutse Ndumba, yasimbutse Bweramana, yasimbutse Bitonga, yasimbutse Minova, yasimbutse Shasha, asimbuka na Sake. Noneho reka twumve. Ngo none ngo yishwe n'intwaro yavuzwe na leta ya Kongo. Nicyo kimubabaje uyu muyobozi we. Ko General Kaneno ngo yishwe n'intwaro yavuzwe na leta. Akaba yarashwe n'umupolisi wishyurwa na leta. Umupolisi wari utwawe na jipe igendagenda mu mujyi wa Goma, jipe yishyuwe na leta ya Kongo. Ngo umuzalendo akagwa mu maboko y'abapolisi ba leta. Kadukomeze. Donc, les forces de Wazalendo dans sa globalité, il y a encore une fois non fait de disparaître comme ça. Ati imbaraga z'Abazalendo, abarwanyi b'Abazalendo, hari umwe muri bo umaze gutakaza ubuzima aka kanya. Atanagerageje guhangana na M23. Ntabwo yapfuye ahanganye na M23. Nicyo kimubabaje. Niyo mpamvu jewe nsaba ubutegetsi ubuyobozi gukora iperereza ryimbitse. Ati kuva aho nagereye aha sindabona n'umutegetsi yabo wa gisirikare yaba nde, sindabona n'uwaje kureba iki kibazo cyabereye ahangaha. Mushakamba, niba warebye iyi video, hariya bahagaze ku murambo we. Yego, aba mu mbuga zacu n'abandi turabibaha inbox babishaka.
que réellement le fait se passer chez lui. noneho akavuga ati nta muyobozi n'umwe urahagera wenda ngo azarebe niba general agihari. ubwo ni general uriya Kaneno Constantin uriya nyine bishe. ati nta n'uragera henda arebe niba n'amasasu yavuze yavugiye yapfuye nk'imbeba. kugira ngo banahagere banamenye n'amakuru ajyanye n'ubu bwicanyi. ntawe ndabona kuva mu gitondo kugeza izi saha nta n'ubufasha na buke ndabona. ati leta iramutse itaturinze twebwe abajenerali b'abazalendo, aravuga ati natire ubwo ni nka kamere izatwirindira. ubwo mu yandi magambo ni nkaho yakavuga ati twe tuzirwanaho. ati iyo kamere niyo izatwirindira twebwe. umunyamakuru hano aramubaza ati ese ubu buryo ntabwo ari uburyo bwo kubacamo igikuba kuko babona muhanganye neza neza n'umwanzi. ati urabona ko mwahagaze kigabo mwarinze Sake murinda Bweramana. ubu buryo bwo kuba babicamo bagenzi banyu ntabwo ari uburyo bwo kubacamo igikuba, ntabwo ari uburyo bwo kubatera ubwoba. ati iyo niyo mpamvu nsaba ko ankete zakorwa. twese twari tuzi, byari bizwi ko General Kaneno atuye muri quartier Ndosho. aveni ubwo ni agahanda kitwa Renga. Même les policiers du quartier ici, quand j'arrive, je fais des civilités telles que j'ai été enseigné. ati niyo nazaga ahangaha ku bapolisi batuye muri iyi quartier, jewe nabahaga ibyubahiro byabo nk'uko bitegetswe, nk'uko nabyigishijwe. Afin d'informer les policiers et les autres que voici, il y a une force de Wazalendo qui a votre protection. kugira ngo mbereke ko nereka abo bapolisi bahangaha ko ahangaha hatuye, aravuga hariya bahagaze, hatuye umuzalendo. ati ni mu rwego rw'ubufatanye. Les mêmes bureaux, les mêmes gens censés nous protéger quand nous sommes à Goma, comme nous le faisons aussi si les lignes de feu, parce que nous protégeons la ville de Goma. ati genda tunguye rero muri uyu mwanya, ati aba bapolisi barinze umujyi barinze hano umutekano mu mujyi, ntacyo batumariye, ntabwo baturinda. ati ntabwo baturinda, nta nubwo bakora nk'uko natwe turinda umujyi wa Goma iyo turimo turwana hirya za Minova n'ahandi. tuba turinze umujyi wa Goma, ni umujyi wa Goma tuba turinda ngo udafatwa. Et protège la population, et nous, quand nous arrivons dans la ville de Goma, se transforme maintenant en Anga pour venir m'attaquer à mon domicile. ngo noneho ngo iyo barinze hano mu mujyi wa Goma, twebwe turinze hirya ntabwo baducungira umutekano, ahubwo bihinduranyamo ba Nanga. ndavuga Colonel Nanga, bihinduranyamo ba Colonel Nanga bakaza kudutera. yego. ahangaha aravuga ko nyine babateye buriya urupfu rw'uyu mujenerale wabo ararubara kuri ku bapolisi. Et si je n'ai pas vu ce sont des policiers, je pourrais aussi appliquer l'armée.
ati kuba ntabonye abapolisi nanjye noneho nshobora gukoresha igisirikare. J'ai compris que nous sommes dans des bonnes mains. Mais le résultat de cela, c'est l'assassinat de mon école. Ati nabonye ngira ngo ni abapolisi, ariko noneho dore uko bigenze bishe escort wanjye. Ariko burya general aba escortira bibaho. Cyangwa biba muri Wazalendo gusa. Muri Wazalendo birashoboka hafi. Biba muri Wazalendo. Muri wasanga ari perezida w'icyamu n'akaba general escorting uyu nguyu we noneho yambaye yihera. Ubu ni marshal. Birasekeje Mushakamba, abantu badukurikira uza gushaka iyi video batubwire tuyimuhe cyane rwose. Jusque là, je vous jure, je suis émotionné. Ati kugeza ubu ngubu rero ndakurahiye nkomeje ndumva nacitse mu gikuba. Les pensées qui arrivent à moi, c'est tous les PKM, c'est tous les sols, c'est tous les mitraillettes. Ati igitekerezo cyiza muri jye ni za mitrailleuses zose, ni za PKM, ni za ki, aravuga ubwoko bw'imbunda. Yego. C'est tous les cartouches qui passent sur ma tête sur des lignes de front. Ati ni amasasu, ziriya mbunda zose n'amasasu anyura hejuru iyo ndi ku murongo w'urugamba. J'ai déjà échappé avec les sacs devant moi ici. Ati ayo maze gusimbuka ndi hamwe n'aba ngabo ndeba hamwe n'abo ngabo. Mais je viens de perdre l'un ici dans la ville de Goma où nous sommes censés être protégés. Ati none dore maze gutakaza umwe mu bantu banjye hano i Goma, aho twakabaye turindirwa umutekano. C'est ça les pensées. Les pensées qui est à moi, c'est de voir comment les Wazalendo seront démobilisés, seront démoralisés. Oui, l'un de ces cas. Ati igitekerezo kiri muri jye ni uko nza kubona Abazalendo bataye morale. Bataye morale, bacitse intege. Ati kubona mugenzi wabo yishwe mu buryo budasobanutse nk'ubu ngubu. Ati ariko mfite icyizere ko leta ya Kongo iza gukurikirana aba bantu. Ati kuko aba bantu bazwi, hari za video. Échapper à la justice, mais je sais que la justice est vigilante avec Constant Mutamba. Il est informé et il sera suffisamment informé. Ati mfite icyizere rero ko leta ya Kongo ibakurikirana, cyo kimwe na Ministre Constant Mutamba w'ubutabera. Kandi arabizi, arabimenyeshejwe, kandi noneho aranabimenyeshwa bihagije. Ariko Mushakamba, karame umugabo witabaza Constant Mutamba nabonye bayahaze manyinya buriya. Urani mwene wabo. Ariko ntazi ko nawe ejo bamurasa noneho bikarangiriraho. Il est informé, il sera suffisamment informé. Et tout celui qui est complice de cet assassinat, je vous jure, ce n'est pas moi la justice, mais il va répondre à ces actes. Ati ntabwo ari jyewe mategeko, ntabwo ari jyewe butabera. Atariko ndakurahiye uwagize uruhare muri iki gikorwa cyo kwica uyu muntu wacu. Ati byanze bikunze azishyura, azabiryozwa. Parce que la sacralité de la vie humaine est vue dans notre constitution. Nous devons protéger les droits humains, quelle que soit la nature d'un voleur ou d'un criminel. Mais si il est attrapé, même si les lignes de front, on ne peut pas tuer un capturé, on ne peut pas assassiner un capturé. On doit lui protéger, lui soumettre devant la justice, afin qu'il puisse répondre. Ati nubwo haba no ku murongo w'urugamba uwo bahafatiye ntabwo bamwica, baramufunga bakamushyikiriza ubutabera.
umenye ko ibyo M23 bakorera des actes diaboliques. barimo barakora ibikorwa nk'ibya shitani. Wazalendo qui se sont corps et âme. Ati barabikorera abazarendo bitanga haba mu mwuka no mu mbaraga kugira ngo bararengere igihugu, barara mu gihugu kugira ngo bacungire umutekano mu mujyi wa Goma, barara mu bihuru. Ati abazarendo birengagije, bitesheje abadamu babo, bitesheje ingo zabo, bitesheje uburiri bwabo, biyemeza kurara harya. Ni ukurara gute? Kurara utaryamye, kurara rwa ntambi kugira ngo barengere igihugu. Comment on peut faire les stages de tuer les gens du Wazalendo? Ngo ni gute noneho bashobora kwica umuzarendo? Je vous dis, si nous étions des bandits, on pourrait enregistrer un Wazalendo avec 10 policiers. Ati ndakubwiza ukuri, niba abazarendo turi amabandi, ati buriya ugiye gufata amabandi, mu mabandi 10 wafata wasangamo abapolisi 9, ugasangamo umuzarendo umwe. Nibamena amabanga. Mais comme nous sommes des Wazalendo, sommes des patriotes, on a compris que ce sont nos policiers, qu'on ne peut pas se faire gire. C'est pourquoi moi j'attaque. Ati twebwe rero, ati nk'abantu dukunda igihugu abazarendo, ntabwo twakwiha ubutabera. Turabiretse, ubutabera buzabikurikirana. Et si la corruption va dominer cet assassinat, et si les trafics de blancs va dominer, je sais qu'ils ne sont pas influents que Nanga. Nanga qui est bloqué, qui est interdit. Kararangiye Bwana Mushakamba. Yego. Ariko urabona ko bababaye kubera mugenzi wabo. Mugenzi wabo ngo yishwe bamufata nk'igisambo. Ahubwo uyu nawe azapfa, ejo bazamurasa. Niho wibaze generale bitiranya n'igisambo kugeza ubwo bamurashe. None se generale wongiri umwescoti. Generale w'umwescoti, generale bica nk'igisambo. Generale utagira bamwescotinga ahubwo nawe akaba umwescoti. Ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu nawe ejo bazamumenagura natagabanya umunwa. Ikindi na amenya amabanga icyo mushimiye. Yego. Atangaje ko M23 bafashe itabica. Yego. Ahubwo bashyira mu butabera. Atangaje ko mu mabandi yo mu mujyi wa Goma 90% ari FRDC, Wazalendo ikafata 1%, na ku 10% risigaye. Yego. Ko aravuze ati muri bata mu 10 muri 9 abari FRDC, abapolisi, ubwo FRDC abapolisi n'abasirikare ubwo bavanze n'umu Wazalendo umwe. Yego. Ikindi tugomba kubivugaho nuko yishwe na polisi. Niba yishwe na polisi ni bandi, ni safisha muji. Barimo barasukura umujyi wa Goma cyane rwose. Cyane rwose nuko byifashe, ngira ngo nta comment nyinshi twakongera. Reka dukomeze Mushakamba, urakoze. Nyaruke tujye mu majyepfo ya Kongo, hari Lubumbashi. FARDC na Kiliziya Gatolika bameranye nabi, bakozanyijeho. Iyi nkuru urayikurikirana kandi ikurikiranira hafi. Iyo bimeze bite? Ni uruhererekane rw'amakimbirane Bwana Sentama kuva ku cyumweru gishize. Umwuka mubi wagiye wiyongera hagati ya Kiliziya Gatolika ya Lubumbashi n'akarere ka 22 k'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha niho hayoborwa na wa mubyara wa Kabila. Yego. Ku ikubitiro hari ibintu bibiri byabaye. Kuwa mbere habayeho gushimutwa k'umuseminariste. Kuwa mbere gushimuta. Kuwa gatanu ushize umunyeshuri wo mu seminari ku itsinda ry'abasirikare yashimutswe n'abasirikare. Hanyuma habaho kubuzwa
na komanda w'akarere ka 22 ka gisirikare kwizihiza umunsi mukuru wa Kristo Umwami mu kigo cya gisirikare. Urumva habayeho ko umunsi mukuru wa Kristo Umwami utizihizwa ku bakatolika, kandi icyo ni ikintu gikomeye cyane. Kiliziya Gatolika rero ikomeje kwamagana ibyo, isobanura ko ari ugukoresha ububasha mu buryo butemewe, mu gihe ku ruhande rw'ingabo bemeza ko nta makimbirane bafitanye cyangwa ari hagati y'izo nzego zombi. Kuri Arikiepiskopi wa Lubumbashi na Perezida wa Kenko, ibyo bintu bihishe ikibazo gikomeye, amakimbirane ashingiye ku butaka hagati ya Kiliziya Gatolika n'abanyapolitike benshi, abapolisi n'abasirikare. Arashinja aba kwigarurira ubutaka bwa seminari nkuru ya Saint Paul, nubwo hari urubanza rwaciye Kiliziya, urubanza baburanyemo Kiliziya igatsindwa, nako Kiliziya yatsinze. Bwana Sentama rero, amakuru akomeza avuga ko Musenyeri Fulgence Muteba yamaganye ibikorwa by'iterabwoba, ati hariho umurongo utagomba kurenga, kubera ko itorero na leta ari inzego ebyiri zitandukanye kandi buri rwego rwigenga rwose. Kuri nge biragaragara neza ko hari isano hagati y'uburyo iki kibazo kirimo gukemurwa n'iri tegeko ritemewe General Edi Kapendi yatanze. Ku bijyanye n'ishimutwa ry'umuseminariste, iperereza rirakomeje nk'uko iyi nkuru dukesha RFI ikomeza ibivuga. Urukiko rwa gisirikare rwatangije urubanza, kandi kari hateganyijwe kongera kubaka ibimenyetso kuri uyu wa gatatu. Ku ruhande rwa FARDC, umuvugizi w'akarere ka 22 ka gisirikare yemeza ko nta magarara ziri hagati ya Kiliziya Gatolika n'igisirikare ku bijyanye no kubuza misa yo ku cyumweru. Yashimangiye icyemezo cya General Edi Kapendi kubera impamvu z'umutekano, yemeza ko uyu yashohoje inshingano ze gusa. Bwana Sentama, urabyumva ute? Mushakamba, urumva Kiliziya Gatolika ubundi na leta bihora bihanganye hariya, ngira ngo uretse na hari Lubumbashi na Cardinal bumvise ibye, yego baramutumizaga mu bushinjacyaha, bagiraga bate kuko yagaragazaga amafuti yabo hariya. Rero naho nibyo by'ibingibi ni bimwe uko mbyumva. Rero ngira ngo hariya barashaka gucecekesha Kiliziya Gatolika, ariko uko mbona Kiliziya Gatolika hariya muri Kongo ni urwego rufite imbaraga. Barabibonye burya na Mobutu yarabigerageje byaramunaniye, ntawe utarabigerageje hariya muri Kongo, ariko mu bagiye bayobora Kongo bose ntawe utarabigerageje, ariko nta n'umwe wabigezeho Bwana Mushakamba, ahubwo byabagiragaho ingaruka. None abakirisitu Gatolika Bwana Sentama n'ibihuza na baba Katange bahisemo kuzashinga Repubulika ya Katanga, ubu Kisekedi n'abasirikare be ntibaheba ubutegetsi muri Katanga cyangwa power? Bishobora kwanga, bishobora kubananira, ahubwo buriya icyo mbona uriya musirikare Edi Kapende ashobora kuba arimo avangira politiki. Ashobora gutuma politiki leta ya Kisekedi ifite n'ubwo ijegajega, ni kimwe mu byayica intege hariya muri kariya gace. Ugasanga noneho abaturage baho ntabwo bayikurikiye, ntabwo bayishyigikiye, ugasanga kubiri n'ubutegetsi bwa Kisekedi ntibavuga rumwe nabwo. Yego. Ngira ngo reka tubitege amaso turebe aho bigana. Tubitege amaso turebe, ariko tugume muri Kongo muri rusange. Amakuru aravuga ko abanyekongo miliyoni 25 bugarijwe n'inzara. Mushakamba, byo bimeze bite? Inzara irakomeye cyane muri Kongo, ndetse no kubwira abantu ko bagomba kurya bazigama banatekereza abanyekongo ufite uwo baziranye uri muri Kongo, uko umuryango mpuzamahanga ushinzwe ibiribwa, ubundi bamwe bakunda kuvuga PAM, Programme Alimentaire Mondiale, hano ngo ni FAO, watangaje ko abaturage, FAO ni Food and Agriculture Organization. Yego,
watangaje ko abaturage miliyoni 25 batuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugarijwe n'inzara ikomeye. Ni abaturage bagize 1/4 cya miliyoni 100 zituye Kongo yose. Umuyobozi mukuru wungirije wa FAO Betty Bechdor yatangaje ko iyo nzara ituruka ku bibazo byinshi birimo n'amakimbirane ashingiye ku ntambara yatumye benshi bava mu byabo. Nubwo intambara iri ku isonga mu byatumye abugarijwe n'inzara biyongera, uyu Betty yagaragaje ko hari n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga mu baturage. FAO yatangaje ko yatangije imishinga itandukanye yihutirwa kugira ngo abaturage bavuye mu byabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo babone ibyo kurya binyuze mu kubyihingira aho kubihabwa gusa. Bwana Sentama, urumva ko ntabwo byoroshye? Ntabwo byoroshye Mushakamba, ntabwo byoroshye. Ikindi umuntu yakwibaza buriya Kongo izahahirwa nande ko mbona Tshisekedi yayibaniye nabi hanze ya Kongo, kuko abo yita inshuti nabo ntabwo borohewe. Yego. Nk'ubu nshobora kuguha urugero, nguhaye urugero rw'inshuti ye. Inshuti ye harya uzi ninde? Inshuti ye ni Neva. Inshuti ye ni Neva. No kwa Neva rurakinga babiri. Ubundi inshuti agira ni ebyiri. Kwa Neva rurakinga babiri. Naho hari inkuru ivuga iti ubuzima buzimvye, ni ukuvuga ubuzima buhenze. Yego. Ubuzima buzimvye mu Burundi burabangamiye abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi. Ubwo umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi niba abayeho nabi, abayeho ku nzara, ubwo n'umuryango avukamo nawo nuko birumvikana. Bamwe mu bigisha bo muri kaminuza bavuze ko bafise ikibazo gikomeye kuko bigisha abana bashonje. Abanyeshuri basaba leta ko yogarukana uburaro kuri bose. Kuvuga leta yari yafunze, ntabwo bose babona amacumbi. Noneho ahangaha bakavuga bati Uburundi ubuzima burazimvye, burabangamiye abanyeshuri bo muri kaminuza. Kugira ngo urabyumva naho ntabwo byoroshye. Yego. Perezida Neva no patwode zibonera kuri Karifi Emirisi Carlo Etiko Senepa ntabwo bigaragara, nta kindi n'ibyo ngibyo navugaga ko no mu Burundi ntabwo byoroshye, ubuzima bwabo burahenze. Uvuga ngo barashonje. Noneho ukibaza uti ese azahahirwa nande Tshisekedi ko abagira inshuti nabo inzara ibishe? Ibihugu byose ashuditse nabyo bifite ibibazo. Yego, bifite ibibazo, ahubwo wagira ngo niba ari uko abishyiramo FDLR, kandi tuzi ko aho igeze hose hasiga umuvumo yatewe n'ibyo n'amabi yakoze. Yego, aho igeze hose ibintu biradogera. Yego. Reka rero tubitege amaso, ariko abakongomani barashonje. Iyo byagezeho FAO ibatabariza, ukuvuga iba yabirebye n'ibyo ifite mu nshingano iba yabibonye cyane rwose, kandi bishingira no ku maraporo afatika yageze ahabera ibikorwa, ni ukuvuga kuri tele. Dukomeze Mushakamba. Yego. Mushakamba hari umukecuru uba muri Maroc, bamwita Bobi Radawa. yahoze ari umupfakazi, yari umugore wa Perezida Mobutu Sese Seko kuko ngo ndo azabanga. Yego. Marshal wa Kongo. Ejo bundi rero yasuwe na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Madamu Suminwa Judith. Amusura hariya muri Maroc aho aba 9/7. Yego. Amusaba gutaha. Ndaramubwira ati ese nzataha njye hehe? Ntabwo nzataha ngo njye muri famiye. Nta famiye yanjye iri hariya. Ntabwo nzataha ngo njye kuba muri hoteli. Nta nzu ngira hariya. Nzataha njye hehe? Mushakamba, iki kintu urakivugaho iki? Kandi ko nzi ko iyi nkuru nawe wayikurikiye. Nibyo, iyi nkuru nayikurikiye. Amakuru aremeza ko uyu mubyeyi
wahoze ari first lady cyangwa se première dame wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umugore wahoze ari nyakubahwa Mobutu Sese Seko ku ngoma cyangwa mu gihugu cya Zaire. Icyo gihe yari Zaire, yari itaraba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko aganye ubuhungiro kubera birumvikana ibibazo by'intambara, n'umugabo wamaze kugandagurwa nk'uko Murundi bivuga, yasabye ko bamuha inzu n'icumbi akabona gutaha. Uyu mugore ari muri Maroc kuva mu 1997 nk'uko wari umaze kubivuga, nyuma y'uko umugabo we aramaze gupfa. Yabitangarije Minisitiri w'Intebe w'icyo gihugu Judith Suminwa wamusuye ku itariki 26 Gushyingo 2024 ejo. Yagize ati, nabibwiye Minisitiri w'Intebe ko ningaruka Kinshasa nshaka kuba mu nzu yanjye, ntabwo nshaka gucumbikirwa n'abo mu muryango wanjye cyangwa muri hoteli. Uyu mukecuru n'uw'imyaka 80 yabaye umugore wa Mobutu mu gihe cy'imyaka 17 guhera mu 1900 kugeza mu 1997 ubwo Mobutu yakurwaga ku butegetsi. Bahise bahungira muri Maroc. Umugabo we aza kugwayo muri Nzeri 1997 ari naho ashyingurwa kugeza ubu. Mobutu yayoboye Zaire igihe cy'imyaka 32. Bwana Sentama, nibyo by'uyu mukecuru yifuza bifite ishingiro, ariko se ubundi ko Mobutu yari afite amazu menshi, afite ubutunzi bwinshi, nk'umuntu wayoboye igihugu kinakomeye gifite ubutunzi, gute aza ntaho kuba hahari? Ibi Mushakamba ntiwabimenya, ushobora gusanga wenda amazu ye yarafatiriwe cyangwa byaragenze bite. Ariko ashobora no kuvuga ibi ngibi akabivuga bivuze mu kinyabupfura, ariko hari indi mpamvu yihariye yumva atasobora leta ati murekura amazu yanjye. Ugasanga rero nta jambo azaba afite, akavuga ati bikamera nka bya bindi ngo ni ukugira ute aho wambariye inkindi, ukabona aho wambariye inkindi. Yego. Akareba rero agasanga we adashobora kuba muri ubwo buzima, akaba yakubaza ko nta nzu agerayo, noneho akamwangira gutaha. Yanze kwandavurira aho yahoze yubashywe cyane rwose. Ubundi turabona kujya gusurwa na Suminwa, barashaka kugarura iki muri politike ya Kongo kugira ngo Minisita Suminwa atekereze kugera muri kiriya gihugu agasura uyu mubyeyi? Mushakamba, urabona Mobutu ni umuntu ntabwo twavuga ko yazimye cyangwa ibitekerezo bye byazimye. Haba no mu ngabo buriya abasirikare bo mu rwego rwo hejuru ba generale abenshi nabo ku gihe cye. Yego. Usanga rero Tshisekedi ashobora kubikanga, noneho akavuga ati kugarura uriya mukecuru byaba ari ikimenyetso cyangwa se ari inzira, ari imbarutso yo kwigarurira abantu bo kugura Mobutu. Cyaba ari igikorwa cyiza, yego ni cyiza, ariko nanone akaba ari igikorwa kimufasha kwigarurira abantu bo kwa Mobutu. Nabyo birashoboka, kandi yigaruriye abantu bo kwa Mobutu n'izindi ntagaba yigaruriye cyane ko abo kwa Kabila bo rwose atazabacika. Ariko nawe ntaborohera Mushakamba, ngira ngo abangahe yicaje kuko bafite icyo bahuriraho na Kabila. Ngira ngo wakurikiye ijambo rye muri Karemi avuga nihe yavuze, ni muri Tanganyika, yavuze Tanganyika na Katanga. Hariya kuhavuga nabi nta yindi mpamvu, ni uko bari abantu benshi bakomoka kandi abibasiye, ngira ngo uretse nabo na Kabila ubwe ajya amuvuga. Heruka kumva ibyo yamuvuzeho avuga ati uriya we ntabwo twahuza, niwe AF Kabila egare, ni ukuvuga Kabila ntibihwanye na AFC. Ibyo bintu yarabivuze. Yego. Gasanga rero niba abantu bakomeje kumuvaho kuriya, abo kwa Mobutu bamuvuyeho n'abariya bakamuvaho, imbaraga yabatakaza. Akaba yavuga
nk'igikorwa cyiza nakora reka ngarurira mukecuru n'iyo nzu hari igihe yakwemera gutanga ibyo atanga ni byinshi ntabwo yaburamo inzu noneho akavuga ati mugaruye abantu yamfasha kwigarurira n'abantu bahoze ari abamubuto. ngira ngo twagana ku musozo. Twaganiriye ku bijyanye na General Autoproclame Kaneno Constantin wiciwe i Goma, akaba yishwe bamwita igisambo, abo mu mutwe noneho bakaba barakaye barimo bavuga bati turasaba leta kuturinda nk'uko turinda igihugu natwe baturinde. Turongera tugana i Lubumbashi tureba uburyo FRDC ihanganye na Kiliziya Gatolika hari i Lubumbashi. Twongera kugaruka ku byagaragajwe na FAO aho abanyekongo miliyoni 25 bugarijwe n'inzara. Tuganira no kuri Mama Bobira Dawa, umudamu wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe yitwaga Zaire, Marshal Mobutu Sese Seko. Uyu mukecuru akaba ari muri Maroc, aho yasuwe aheruka gusurwa na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Madame Siminwa Judith, amusabye gutaha. Undi akaba yaragaragaje ko yataha ari uko afite inzu ari i Kinshasa. Kunzi bacu rero turabashimira mwadukurikiye. Twibutsa abashya gukanda subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru Mashariki. Mutwandikire muduhe ibitekerezo byanyu mubicishije ahanditse comments. Mwibuke kandi gukanda kuri share kugira ngo musangize inkuru zacu abandi izindi nshuti zanyu, kandi no kuri like kugira ngo mwemere mukunde inkuru zacu. Polisi ntama umugoroba mwiza mushakamba rero mukoroni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, ndagushimiye. Nshimiye abari badukurikiye mwese, mukomeze mugubwe neza. Ari amakuru yacu ku itariki ya 27 z'ukwa 11 2024 murakagira Imana.